Molim? Dobar dan, gospođo. Dobar dan, izvolite. Ja sam na 4. katu. Da? Imam problem sa toplom vodom. Ne mogu nikako prilikom tuširanja narihtati točno onako, znate, da je između. Kako mislite ne možete narihtati da je... Kad otvorite samo toplu vodu, jer je ona topla? Da, ali kad ja nju ne mogu onda skroz, razumijete, onda mi je dosta topla. I onda kad idem malo dodat hladne, Da? onda bude jako hladna. A ovaj dole na 3. katu, njemu sve normalno funkcionira. Jel moguće se ona ohladi do 4? Ma ne može. Jer mi na 1. katu imamo jednog luđak totalni, ne plaća ni ništa. Pa ja osjećam da on odozdola, jer ipak kad njemu prođe 1. kat, jel može on nekako to regulirati dolje, da nas gore onda on zafrkava? Ne može on nikako regulirati. Može kod sebe u stanu na svoju pipu, ali ne može nikak dalje regulirati. Jer on je meni neki dan, ja njega sretnem i on se meni smije u facu i govori kao, kaj je susjed, zahladilo, imate tople vode, i onda to je meni bilo malo sumnjivo, znate? Ne može on to nikak djelovati. Ma, znate šta, ne znam je li to sad čudno, ali mislio sam otići dolje kod ovog susjeda na 3. kat pa se zajedno s njim utuširati. To je često u zadnje vrijeme. Odlično. Idem onda samo uzeti ručnike i patkicu svoju, pa idem ja dolje kod njega lijepo. Otuširat ćemo se zajedno.